Haya basi ngo mwari munkumbuye ariko nitwa William Teni. Nyuma y'akaririmbo ka Yvan yise Yako Wapi dutangira agafilime kacu ku mugaragaro, filime keza cyane. Hari umufana wansabye kano karirimbo, kambanze ngasobanure mukumve, mugatega amatwi abandi mukumvireho. Barakwereka maniga hano Yvan Desi afatanye umugore we n'umufubuzi, wumva amagambo. Sulisema utanipenda na utangangana, atese si wambwiye ko uzankunda tukishimana, utanijali hata nkiwa sina, mbwira ko tuzabijyanamo neza, gusa njye ndagushimye tu. Yako wapi? Ese urukundo wanyizezaga ruri hehe? Licha ya mambo mengi tuliyoyafanya, wakoranye utuntu twinshi, ikiza unanipenda sana, agiye witwara nk'umuntu mfitiye urukundo rwinshi. Atese amahoro y'urukundo ari hehe ko ntayabona? Kama wewe ulizijua, kandi wowe wari unabizi ko utankunda, hakunipenda ungeniambia, ariko ntabyo wigeze umbwira. niruhusu nikupende, ntabwo wari kunyemerera kugukunda, mi moyo wangu singeusumbua, mbimenya sinari kubabaza umutima wanjye, ningeumia, ubwo kumbwiza ukuri byari kumbabaza. ningezoea, ntacyo bitwaye kuko nari kubimenyera. nikupende, iki wanyemereye kugukunda, ungenikimbia, kandi wari ubizi ko uzansiga njyenyine. yako wapi? atese ruri hehe? Penzi yako wapi? urukundo wambwiraga ruri he? Kuwa nami sasa umeenda wapi? ese ko wari wambwiye kuzagumana nanjye wagiye he? na kutafuta sikupati, hehe ko ndi kugushaka sinkubone? baki nami sasa umeenda wapi? wagiye hehe ko ntakubona? nyuma y'aka karirimbo dutangira filime yacu bahise The Mission 10, misiyo y'abantu 10 cyangwa se abantu 10 bakora misiyo. Siku zote chenye mwanzo wa kikosi mwisho, ati kuva iminsi yose bino bitangiye kugeza ku iherezo, alishagaongea bino abakuru bagiye babivugaho. aya mateso nayopitia, aya mateso ni nayo pitia, ati bino bibazo ndi gucamo, ipo siku atakurudia, hari igihe nawe bino wankoze bizakugaruka. umeniumiza na nimeumia, warambabaje koko naranababaye, minavyolia siwishimiye kuba ndi kurira, atakurudia, hari igihe nawe uzarira no marira wirirwa undiza. unalipo kwa ubaya, ati wankwereye ibintu bibi, izonona sawa, oya wewe sio sawa, siyo sawa, bino wankoze si byiza, umenitesa na unajua, urampangayikishije nawe urabizi. na kama wewe ulizijua, se niba wowe wari unabizi, ungeniambia, utankunda kuki utabimbwiye? usingeniruhusu nikupende, ati ntabwo wari kunyemerera kugukunda, mi moyo wangu singeusumbua, ati nanjye umutima wanjye sinari kuderanja ngo ngukunde, ningeumia, nubwo byari no kumbabaza. ina shida ningezoea, nta kibazo, ubwo buribwe nari kubumenyera. nikupende, kuki wanyemereye ko ngukunda, ungenikimbia, kandi ubizi neza kuzansiga? bamwita Yvan ku karirimbo ke yise Yako Wapi. njye banyita William Teni. dutangira agafilime kacu bise The Mission 10, tugatangira ku mugaragaro. none nyuma y'aka karirimbo, iyi filime ni ya yindi irebwa igasubirwamo inshuro nyinshi, mwene izi ntimujya muzirambirwa. ni hahandi uca ku bantu ugasanga bari kuganira bati bariko uzi kuri ya filime njya nyisubiramo nka 5 ku munsi. filime zanjye urabyirebera mu kanya, we kurikira bakise Yako Wapi. yabanyita William Teni. Middle music. nuko gatangiye Majestic Movies Presents ufatanye nanjye William Teni, tubashije kubazana kano gafilime k'ubwenge bakise The Mission 10. ni abantu 10 bakora misiyo. urebe filime dutangiriye gukirwa kirwa cyitwa Karangi Samudara. hari abahari basa nkaho ari ibyihebe, abandi bari hano hafi aho ngaho bafite intwaro. kureba neza na hariya mu ishyamba hari abacungira hafi cyane. hano naho hari abarobyi. nuko tugatangiye uko baroba, hari uri gucungira hafi aho ngaho na Jomeri ari hafi cyane, abari gucunga hirya no hino areba ukuntu ibintu byifashe, kugenda areba ikirwa neza. wamubonye ko bari aho hari kajugujugu igenda ibasatira. hano naho hari abacunga
bafite RPG ari kugenda acunga kamwe gukante, ashyira indege mu gipimo neza, arazuminga arareba, yarebye neza amerekezo y'indege abona aho iri kwerekeza, mfasha hano sha, ashyira mu gipimo neza, igisasu ngicyo yarayiturikije, yari ari kubireba ahita ashyira jomeri hasi, abonye ko bahanuye indege ashyira jomeri hasi, ari byo yatangiye gufungura. Helikopter pengintai ditembak jatuh. Yahise atanga raporo indege y'abatasi irarashwe. Amerekezo bari abantu barimo biragoye ko abasirikare bagera ngo bakore operasiyo. Igiye kugiraho ingaruka imfungo, bisa nkaho hari abantu bashimutswe kwa kiriya kirwa twabonye. Untuk bisa masuk ke pulau Mushaka ukuntu mwinjira kuri kiriya kirwa mu ibanga dalam 12 jam ni igihe kingana n'amasaha 12 supaya kita bisa operasi. mushaka uburyo kugira ngo dukore ino operasiyo. Bisa nkaho ari mu kigo cya gisirikare hano. Presiden mendapat tekanan. Ntimwite ku byaba byose kubera ko perezida ari mu byago. Nyakubahwa, perezida ari ku murongo. Hano ni mu kigo cya gisirikare, bisa nkaho nguyu ari we koroneri ukuriye bano basore, ari kubaha amabwiriza y'ukuntu bari bukore misiyo. Siap. Yego nyakubahwa. Siap. Ari kuri fone ari kuvugana na perezida, tugaruka hano sinzi ibyo bavuganye, aho abashimutswe bari. Hari ikiri hano gifite imbunda, ni ikihebe kiri kunywa n'urumogi kimedita gake gake, ko kiri aho hari akana kari hano kari kurebera ibyihebe bindi mu idirishya, bisa nkaho kari muri etaje kari kubireba mu idirishya. Yambaye iminyururu bamuziritse, umwe baziretse Samusoni. Yegera hano hari akameza akicaraho. Tugaruke mu mujyi wa Indonesia ahitwa Jakarta, harambutse yaje nyinshi cyane. Hano mu modoka hari wa mugabo twabonye bari guha amabwiriza, niwe wicaye hano mu modoka. Mugabo yarebye hanze, kureba hanze sinzi icyo ari kureba, aritegereza neza, arazuminga amanura ikirahure, kureba neza hariya hari ibipapuro by'abantu benshi bimanitse hariya. Hari ikivuga ku mwana w'umukobwa muto witwa Sasha, kimanitse hano mu bijyanye na kungufu mu kuntu ibintu by'imirwano, nyine ibintu nk'ibyo. Yaritegereje, aritegereza, yizamurira ikirahure. Barakwereka wa mugabo byarangiye azanye igipapuro hano, abanza kijyeho amenye iby'uyu mukobwa. Yaragifasha azana hano yitonze, akijyeho yitonze atuje cyane. Barakwereka yatangiye gusoma, asoma raporo y'abantu batera ubwoba baba gukirwa hariya, ni babandi ni bya byihebe ngo bakoresha abasivile bikavaringa bikingira kugira ngo bataraswa, baba gukirwa hariya kimwe twabonye. Kami bukan agensi model. Ntabwo turi ikigo cy'abamodeli bano bamudaringa, Negara yang sangat rahasia. turi ikigo cy'igihugu gikora ubutasi mu ibanga. Kalian di sini Twabazanye hano kugira ngo mukore misiyo, misi penyelamatan negara. misiyo itabara igihugu cyacu, Negara kita kubera ko igihugu cyacu kiri mu byago. dari sekelompok teroris. Ibyago kiri guterwa na gurupe y'abaterabwoba. Dan setelah pergerakan 65, Twatangiye gukora kuva mu mwaka w'igihumbi 1965. merekrut orang-orang sipil. Icyo tugomba gukora kano kanya ni ukwinjiza abantu bashya mu ikipe yacu. Misi rahasia kami Misiyo yacu tuzakora y'ibanga, Aceh. tuyikoreye ahantu hitwa Papua na Aceh. Kan the Secret Service of Intelligence. Dukeneye ikigo kizajya kiduha serivisi mu ibanga dukeneye. Koroneri John niwe uri kubabwira. Kerja lebih dari 50 tahun. Twabaye abantu bakora operasiyo y'imyaka 50 irenga. Kami bekerja sangat rapi Misiyo yacu tuyikora dushyizeho umwete, dan sangat rahasia. kandi misiyo yacu tunayikora mu ibanga rikomeye. Kami membutuhkan Rero dukeneye abandi bantu batojwe neza nk'amwe sebuah pulau yang sedang dikuasai oleh teroris. kugira ngo bajye kukirwa mu ibanga kiri gukontororwa Besar n'abaterabwoba, Amerika yang bernama bagende bite kuri abo bantu bashimuse umukobwa wa ambasaderi witwa Kelly. akan dilatih oleh Mayor Ketty Hano Meja Kata azabatoza, ni Meja Kata agent trainer, dan Captain Dalton. azafatana na Captain Dalton. Saya nggak ngerti mas. Ntabwo numva icyo ushatse kuvuga. Pikir kita semua ahli dalam memberantas. Muri gukeka ko dufite ubushobozi bwo guhagarika abo bantu, Kalian di sini kami niyo mpamvu twahisemo kubazana hano. Kalian serius apa main-main? Murakomeje, iyi ni imikino sibyo? kami serius. Nta mikino iri hano wa mukobwa we. Kami memilih kalian sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Twabahisemo mwese kubera ubuhanga mufite bwihariye, Untuk kalian ketahui, kandi mwese mugomba kumenya ko intelijen
twohereje abajenti bacu mu bihugu bisaga 60 masuk Amerika Serikat. harimo Amerika. Ada yang menyamar sebagai businessman, Muri abo dufite abiyoberanya bakigira abacuruzi, turis, abigira abakerarugendo, TKW, abigira abakozi b'abagore, bahkan TKI. n'abigira abakozi bava mu gihugu cyacu cya Indonesia. Tapi untuk misi sekali ini, Kubera ino misiyo tugiye gukora, kami membutuhkan model-model yang berbakat seperti kalian. dukeneye abakozi b'abahanga bameze nk'amwe. Sasa, Yababwiraga ukuntu misiyo izakorwa. Hakuno batangiye kubatoza, kamu sudah mewarisi 5 tahun perguruan mwarazwe kungufu imyaka 5 ishize. Sasha Wushu wamubonye ariko model wabaye umukozi udukorera kubera ko wari ukeneye amafaranga mengobati ibu kamu. yo kwishyurira ibitaro mama wawe urwaye kanseri yo mu bwonko. Kamu perlu uang itu, Menya neza ko uri kumwe natwe pastikan kamu ikut misi ini. niba koko ukeneye amafaranga yo kuvuza mama wawe. Sebagai warga negara, Nk'umuturage hak menolak ikut dalam misi ini. mfite uburenganzira bwo kwanga gukorana namwe. Umukobwa ntiyumva ukuntu batsinda biriya byihebe, kandi koko nibyo. Ibyihebe twabonye bifite imbunda zingana kuriya. Bano bakobwa nk'aba babikoraho iki? Master yabo yegereye hano imbere, asanga undi yaje asatira abandi abareba, aza kuri uyu. Yamukoze mu mufuka, akuramo telefone yiwe. Yitonze, ni umunyabwenge, akora ibintu yitonze. Muri telefone yiwe nimero iri kumuhamagara yanditseho ngo my boyfriend is my ATM, ngo sheri wanjye niwe unyishyurira buri kimwe, niwe umuha amafaranga igihe cyose akeneye. Kamu Wanda kan? Witwa Wanda sibyo? Ahli bela diri pencaksilat yang beralih profesi menjadi model. Watangiye kwigisha karate kugira ngo uzabe umunyamideli. Ibyo ubikora kubera ko warambiwe ubukene. Uyu yitwa Wanda Slat. Dan yang lebih membuat kamu frustasi lagi, Ikintu cyatumye utakaza icyizere birenze meninggalkan menikah dengan orang lain. ni igihe fiyanse wawe yagusigaga wenyine akisangira undi mukobwa. Joanna, Juwana yasanze undi hano witwa Juwana. No mu master ni umuhanga aba yabizeho mu ibanga rikomeye mbere yo kubazana mu kazi. kamu ini ahli bela diri Krav Maga. Nawe uri umu master muri Krav Maga. Kamu belajar dari pacar kamu yang Wigishijwe na sheri wawe Israel atau Mossad. wahoze akorera ikigo cy'ubutasi cyo muri Israel cyangwa Mossad. Hakuno umukobwa arabyibuka byanyabyo yaratojwe. Yatojwe n'umu boyfriend we wajya kuvunagura. Beruntung Wari uzi icyo ashoboye, yarazi imirwano. bisa belajar dari Ati wari umunyamahirwe kuba waragize amahirwe yo gutozwa nawe. sama pacar kamu itulah Sheri wawe yitwa Lazi sibyo? hilang meninggalkan kamu. Yagiye atari uko yakwiyumvagamo, Sebagai mata-mata ahubwo nuko twamufunze by'agateganyo kubera ko dukeka ko ari maneko. bergabung dalam misi ini. Mu kanya baramukubitisha amashanyarazi niwemera gukorana natwe. Uyu bamwita Joanna Krav Maga. Terry, mantan atlet karateka nasional, uwahoze ahagarariye karate mu gihugu, 2 kali juara. yatsinze amarushanwa ya siporo mu gihugu inshuro 3. Uyu yitwa Terry, ni umunyakarate. Juga ikut menjadi stunt. Wabaye umukinnyi wa filime ziteye ubwoba mu Bwongereza. Cita ingin tembus ke Hollywood. Ufite inzozi zo kuzaba umusitari wa filime ukomeye muri Hollywood. Karina, mantan atlet taekwondo, wahoze uri umukinnyi wa taekwondo, bamwita Karina Taekwondo. Laki buaya. Wa kigabo uri igihehesi. kamu tidak jelas. Wigishaga ko hazaza hawe hadafite icyizere. Kamu memutuskan None wa kigoryiwe imyaka 2 ishize wahisemo gushyingiranwa n'umuntu uzasimbura umwamikazi. kamu tertipu. Warahemukiwe bikomeye. Tersebut sudah mempunyai 5 orang istri. Kubera ko umuntu wakundaga uzasimbura umwami ubu afite abagore 5. Kamu Susan, Suzana, yitwa Suzana Aikido. kamu jago Aikido. Wari umumaster wa Aikido. Indonesia tidak ada kejuaraan Aikido. Ariko ikibabaje nta shampiyona ya Aikido yabaye muri Indonesia. Wiyiteho. Kalau kamu ingin adik kamu yang sudah divonis 4 tahun penjara, Niba ushaka ko umuvandimwe wawe bakatiye imyaka 4 muri gereza, ganja itu bebas, bamujijije itabi, wowe menya neza ko uri kumwe natwe, ibindi bya musaza wawe biturekere. Noni muyataye. Orang mantan sekretaris yang diperkosa oleh bosnya Uri umusekreteri wafashwe ku ngufu na bosi we. untuk membalas dendam. Rero witoza cyane kugira ngo uzihorere. Mira, yitwa Mira Archer. Wahoze uri umukinnyi w'abarashi b'imyambi, Cara kamu hingga tewas. warashe umusheri wawe wapfuye. Itu minimal seumur hidup di penjara. Igihano cy'ubwicanyi muri gereza cyaragabanyijwe,
kere. wakigoryiwe kidafite agaciro mu buzima. Perkara kamu akan segera disidangkan di pengadilan. Urubanza rwawe vuba aha ngaha ruzajyanwa ku rukiko rwisumbuyeho. Bagian dalam misi rahasia ini. Jyewe niteguye gukorana namwe muri iyi misiyo y'ibanga. Batangiye kubyemera, Koloneli yabateye ingingo zifatika. Yego sha nuko. Uyu bamwita Vina Pakuru, Orang yang jago parkour wahoze uri umwe mu bakora imikino yo kwiruka, gusimbuka no kurira ibiti. sebagai kaum urban. None ubu ngubu aho utuye ntihaguhagije kandi nta no mu rugo ugira muri uyu mujyi, Gusur jadi. kubera ko inzu yawe yasenywe n'abashaka kubaka isoko. Dan yang terakhir Git. Nawe Gita, bamwita Gita Sniper, Orang ahli menembak. wahoze uri master mu mikino yo kurasa neza. Sudah diajarkan ayahnya yang juga kapten polisi. Kubera ko igihe wari ukiri umwana ufite imyaka 7 so wari kapiteni polisi yakwigishije kurasa. Kali Gita jadi polisi. Kubera ko papa wawe yifuzaga ko waba Ingin umupolisi, menjadi model. ariko Gita we arashaka kuzibera umumodeli. Tinggal Gita memutuskan keluar dari kepolisian. Gita yahisemo gusezera igipolisi amezi 6 ashize igihe se yapfaga. Seorang model. Gita yatangiye guharanira kugera ku nzozi ze zo kuzaba umumodo. 5 kali 24 jam akan segera kami selesaikan. Umva, mu minsi 5 tuzaba twabikoze. Siap. Yego nyakubahwa. US Navy SEAL, Pak. Abasirikare bo muri Amerika barwanira mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka. SEAL ihagarariye Operation in Water, Operation from the Air and Operation on the Grounds. Ni operasiyo zikorerwa mu kirere, mu mazi no ku butaka. Siap, Pak. Yego nyakubahwa. Akan kami selesaikan sebelum Navy SEAL sampai perbatasan. Tuzabikora mbere y'uko abasirikare b'Abanyamerika barwanira mu mazi bagera ku mipaka yacu. Mereka di sana. Tuzabafata ntabwo bazaducika. Uyu ni General George, Head of Mission, niwe uhagarariye misiyo. Kan misi ini adalah project F. Ino misiyo nyisi 10. Pangan bangsa Abagore 10 b'ishema ry'igihugu cyacu bafite imbaraga zihambaye. intelijen yang tangguh. Mwese muzatozwa kugira ngo mube aba agent barenze. 3 kali 24. Muzahabwa iminsi 3 yo gutozwa. Setelah itu kalian siap melaksanakan misi ini. Imyitozo yanyu izaba irenze. Nyuma y'ibyo rero muzamwiteguye kujya kuri misiyo. Gue gak peduli. Simbyitayeho, hano hari utarabyumva. Mau berurusan Ibyo kudiringa n'ibyo byehebe byanyu dengan teroris atau siapapun itu cyangwa undi muntu uwo ari we wese ntabwo bindeba. untuk menolak. Twese dufite uburenganzira bwo kwanga ibyo muri gutubwira. Gak mau mati konyol. Jyewe ntabwo nshaka guta ubuzima Jangan bwanjye. beresin sama teman-teman lo. Mwebwe n'inshuti zanyu mubyikorere. Uzabatoza aramwegera. Niko sha, wowe uje kugumura abantu hano. Bari batangiye kubyemera, none uzanye ubwo bugambo bwawe utumye babyanga. Wa gikobwa we, Biarpun lo jago kungfu. nubwo uzi kungufu neza, Moves. uribeshya utere n'intambwe 3 gusa ugenda. Ndakuvunaguraga have. Wowe turashaka gutabara igihugu ngo ntabwo ushaka guta ubuzima bwawe. Ku gihugu uzi ibyo twirengagije, uzi ibyo twahombye. Ngwino nkubwire nyakubahwa. Okay, girls, you better listen up. Okay bakobwa, ubu noneho mwabyumvishe. Kan diri kalian Mwese mwitegure. pikir hidup ini cuma mimpi-mimpi yang indah seperti apa yang ada dalam imajinasi kalian. Mwe mwumva ko kubaho bimeze nk'umugani utangaje, nuko ari ibintu mwishyizemo mu mitwe yanyu. That's the case. Niba ari uko bimeze, Got news for you. ndabashakira amakuru. Wake up and smell the Mwabyukaga neza mukabyuka mumwenyura nari mbivuze kandi nkijijwe, ari kubatuka. banyak penderitaan di dunia Iyi ini. si yuzuye abantu benshi bari kubabara. Orang yang berjiwa besar. Ariko si abantu bose bafite imitima ikomeye. Bantu sesama. Si n'abantu bose b'abanyamirava bashobora gutanga ubufasha aho Dan berkorban bukenewe. demi negara. Rero mugomba gutanga mugatamba n'igitambo ku bw'igihugu cyanyu. Perempuan mandiri yang Mwese mugomba kuba umugore wigenga w'umunyembaraga. sampai kalian mundur dari misi ini. Nihagira umwe muri musohoka muri iyi misiyo, Pegang yang gak ada gunanya. muraba mumeze nka gurupe y'abantu badafite akamaro baboroga nk'abana batoya. Gak ada waktu lagi, Son. Igihe kiri kudushirana John. John niwe koloneli, uyu ni generali. Negosiasi Nta gihe dufite cyo kubiganira ibi. hari dan semua harus sudah Dusigaranye iminsi 5 gusa kandi ibintu byose bikeneye gushyirwa ku segala murongo. resikonya. Cyangwa dukeneye abasirikare benshi kugira ngo ibintu byose tubikore. Kabar yang menarik buat kalian. Mwese tubafitiye amakuru meza. Kami akan memberikan hadiah sejumlah 100 miliar. Tuzatanga amadolari yo muri Amerika miliyoni 7,500,000. Misi ini dengan baik. Azahabwa umuntu wakoze neza nk'igihembo. Maze ninja n'amafaranga ntabwo bijya bitaha, n'icyumva amafaranga do. Reba ibintu utangiye kwikora. Bimwe ikora hahandi kugira ngo bayazihe. Do. Operasiyo iri gutegurwa neza. Amakamera yose arahari n'abakobwa batojwe neza. Buri wese bagiye batubwira ibigwi bye naho yagiye akora. Hari ibyo koloneli yagendayeho kugira ngo abahitemo.
hari hano uwabyukiye mu mwitozo nta mwanya wajya abona wo kurya abandi bari kurya do ari kumbunda. Pokoknya besok gue mau balik. Yewe sinitaye ku byanyu ejo nzigendera. Kan tahu kasus gue. Ikibazo mfite urakizi. Penjara seumur hidup. Bino byaba bibi birangiye mfunzwe. Kali-kali ini misi berhasil, dapat 100 miliar. Lumayan. Ikiza ni ugukorana n'abo bagabo kubera ko hari n'amahirwe ko nazabona miliyoni 7 n'ibihumbi 500 by'amadolari. Ni byiza. Buat tembus lo salah sebagai seorang Mu maso yanjye uzahora uri umwicanyi. Umva rero wa ninja we. Ucunga umunwa wawe. Urashaka kurwana? Cunga umunwa wawe tutarwanira ahangaha. Ni wowe unyise bitch. Niba wumva urimo nyine nyataka ndebe. Nyataka urebe icyo ngukorera. Katuzabatoza ariko bireba tuje. Bariya bana nzabamarira ku ikosa aratuje ntahubuka. Tugaruke gukirwa cyacu cya Karandi Samudra. Niho ibyihebe biherereye, reba ukuntu biba byapana uwo mutekano. Niho n'umwana bashimuse ari. Mwana ari hano ari kumwe n'ikigabo, hari ikigabo kiri kumucunga kimureba. Selamat malam. Ikigoroba cyiza. Kalian tampak luar biasa pakai seragam SAF. Mwese muragaragara neza muri uniform yanyu. Nkuko Colonel John yatubwiye nyuma ya saa sita. Sara militer. Ntabwo bishoboka gukoresha abasirikare ba nyabo ngo abari bo bakora ino misiyo. Tugendeye ku kigo cyacu cy'ubutasi, amakuru atwereka ko bari abantu batazangiza ubuzima bw'abanyamerika gusa. N'ubuzima bw'abatuye kwa kiriya kirwa buzangirika. Biarkan para teroris membantai mereka satu persatu. Ese tureke bari abaterabwoba bica umuntu umwe ku wundi. Peta di mana Kelly ditawan oleh para teroris. Iyi ni ikarita yerekana aho kera umwana washimuswe aherereye. Twabahaye iminsi 7 yo kuba mwamaze kuduhamwa ibyo dushaka. Mereka akan menjadi korban. Cyangwa mutubwire twice bano bantu umwe ku wundi. Amerika ini akan menjadi korban terakhir. Kino kinyamerika nicyo tuzica nyuma. Jangan lagi berusaha mendekati. Mu byo mwirinde kwegera kino kirwa. Atau menyerang kami. Cyangwa ngo mwibeshye mutwatake. Cyahise kirasa umuturage. Ni ibyihebe niba bashaka iki? Bano barabireba uziko bari abantu koko bari guhemukira abantu. Teroris akan menembak setiap warga yang mereka sandra setiap harinya. Bariya abaterabwoba barica buri musivili uri hari umwe ku wundi. Permintaan mereka. Ubuyobozi nibutabaha ibyo bashaka. Visil mengambil alih. Abasirikare ba Amerika barwanira mu mazi nibataka hari ahantu. Abaturage bari hari bazaba bafite amahirwe 50 ukuyemo 50 yo kubaho. Ubwo bazaba bafite amahirwe 0 yo kurokoka. Kubera ko bo bazagenda bagiye gutabara umukobwa wabo bashimuse, ntabwo bazita ku bacu. Byagaragara nkaho ino misiyo idasobanutse itari professionnel muramutse mutarimo. Ndabizi impamvu yariyo yose twatanga ntabwo muri buyumve neza. Tugaruke mu kigo cy'ubutasi. Bari hano bari gucunga akantu ku kandi. Bari kugenda bahakinga ikirwa babanze barebe aho abazajya bo bazinjirira. Tugaruke ku bakobwa bacu gutya bararyamye. Gusa mu kuryama hari utaryamye yitwa Sasha, ni utari kumva ibintu neza. N'abandi ndabona badasinziriye barara bakanuye. Kuri misiyo ubundi kirazira gusinzira, ryamana n'inkweto bwarakeye. Barakwereka hashize iminsi 5 mu minsi babahaye, ubwo basigaranye iminsi 2 kuko bari babahaye 7. Nababwiye ngo iyi niyo filime ya mbere ngoze muraza kuma amanota do lisansu bakiryamye, amasansu barabateye toto banabisha hakurya. Reba amasansu uyu ahengereje sansu ryari rimuhitanye. Iyi niyo ya mbere nkoze muraza kumpa amanota. Nitwa William Denny, nitwa Mwenyemari na Nguvu Igikuba mugasobanuye. Do baratewe do tuje yakiraho uyu bamukoromekeje abanza muzirika amaraso atava ari menshi. To sinzi umuntu bateye niba babagezeho bate, kumbe hanze yabo hari uwinjiye n'imbunda. To ara mufata imbunda. Benshi barinjira do abana barataka, abana baza akazi. Ibyo bakora barabizi. Uyu arasimbuka mbaze mwereke kigabo. Uyu aragiha nawe baramwishyura hanze, basora hanze undi arakanakira. Bana barabizi bavuze ibigwi byabo aho buri wese agiye akora twarahumvisha. Bana akazi nubwo batarajya kuri misiyo ariko ibi barabishoboye. Reba ukuntu bikiza umwanzi wamurenza idirishya mushyira mu idirishya. Aratabara ndakuvuna. Tabaru araniga. Uyu nawe
nawe bamurenza idirishya hanze. Ikindi to sinzi icyo bayiteye mu ivi to kikubita wapi, umwana arakaze ni Sasha. Burya nubwo yinubira Mesiyo ariko arabizi ibyo akora, arabizi. To gikubita ku nzogera umutwe nawe arakiniga hari uwarashe mu kirere. Ni Koroneri niwe wabashoyemwo abasore be, yagira ngo arebe, yaje abaha amashyi abakomera amashyi. Pagi yang sangat luar biasa. Igitondo cyiza cyane. Inilah alasan kami memilih kalian. Ubundi iyi niyo mpamvu yatumye tubahitamo. Kami yakin sekali Kandi turabizi neza ko tidak akan salah pilih melibatkan kalian dalam misi ini. tutakoze ikosa kubahitamo ngo mukore iyi misiyo. To barareba. Njye nitwa William Deni, nitwa mwenye mali na nguvu. Igikuba mugasobanuye. To hakuno mu myitozo bazindukiye mu myitozo, abanze bitoze basigaranye iminsi mikeya cyane ngo bajye kuri misiyo. To mu kwiruka hano hari uwarushye. Ihute gira vuba. Yarushye. Koroneri aramutega aramukoma. Imbunda mu mugongo wa Kigoryo wagiye gukora siporo, abandi barareba. Dia jago bela diri. Arya sugi uvuga ko uzi kurwana ni wa wundi warwanya bari kurya. Wa Kigoryo we ntawe utaniye n'abandi bose biyita abakinnyi kandi batari bo. Aka gashaka kwataka ivumbi mu maso. Urashaka kwataka ugutoza wa mukinga we. Cintai profesi kamu. Ugomba gukunda ibyo ukora. Lakukan selama ini cuma demi uang, harta dan kemewahan. Igihe cyose ukora ibintu ku bw'amafaranga, ubutunzi n'ibintu birenze. Aba barareba. Karaje hano babanze bakavure bagakomaguye shaho. To kari hano. Kita Uriya mukobwa ari kugerageza kutwica. perempuan stres. Iriya bici y'umusazi. Ko bitaba byoroshye. Uriya bibonye yarasohotse. Arasohoka undi aramukurikira. Batatu. Mereka adalah di sini. Intege zabo nkeya ziri hano. Akan memudahkan mereka untuk masuk. Bari 10 nidutangira kubatoteza gutya bizatworohera kubinjiza hariya hantu. Ada tamu. Kati ufite abashyitsi. Wa mbwakazi we. Bunuh anak orang. Uri gushaka kugira uwo wica hano ni Sasha umwe ufunga umutwe cyane. Wiki? Ubundi Sasha niwe muntu wacu, reka muhukure. Baraje bareba. Karatatse ingumi imwe ku meza agafatiraho imbunda. 3 gerakan buat matiin cewek yang kaya lo. Nakubwiye ngo wowe wibeshye utera intambwe gusesha tugenda urebe icyo ngukorera. Mwana baye hoya sha twaba tukurera bubwa. Gutyo niho uzavamo umuntu w'umugabo. Kuntu amureba ikijisho, ukuntu amureba do. Umusa kwisubirireyo. Burya nta miteto izakwikosere ukuntu bari kugenda abavunaguye. Kita lanjutkan lagi Katie. Dalton. Reka dukomeze Katie na Dalton. Kita akan masuk dari sini. Tuzinjirira hano. Harus kuat di lini sini. Abazaducungira defense bagomba kuba bahambaye. Nta muntu wapfa kubinjirira uko abonye kose. Ku kigo gikuru bari kubarebera kuri kamera. Okay. To yaraje hano ahamagawe na Koroneri. Yego. Kita sudah kehilangan waktu. Iminsi 3 nawe iragiye. Tinggalkan latihan mereka. Mubongerera imyitozo John. Siap laksanakan Jatuh. Yego nyakubahwa, bino tuzabikora. Reka mbatera urwenya rw'imbeba. Imbeba yahanutse ku gisenge ikubita amaboro yayo abiri kwishyiga. Irangije ikubita amasaha 3 iryamye aho ngaho. Tidak ada waktu lagi buat kalian. Noneho ibintu byo kubihanganira bigiye gushira. Sekarang kalian dengar baik-baik. Nimunyumve nona. Manusia itu hanya seperti titik di alam semesta. Abantu bameze nk'agatonyanga gato mu Dan isanzure. seolah tidak ada gunanya. Abantu badafite icyo bamaze, badafite agaciro. Kehidupan ini dengan penuh makna. Twebwe nk'abantu rero nitwe tugira kubaho kwacu kw'agaciro. Dengan cara Ibyo tubikora dufasha buri umwe. and you are nothing. Mwe ntacyo muri cyo mwambesire mwe. Kwikosi n'ibitutsi birahaba. Ako ryo mu Burusiya. Fight sama gue. Wowe nawe namwe batatu ngaho ni mundwanye. Mwese musubira inyuma. Imbeba ikikubita amasaha 3 aho ngaho ituje nta kintu ivuga. Irangije iriyumvira, iraje kugarura ubwenge. Ibiravuze ite? Ibyago bigwira abagabo. Uru rwenya turutuye Profeseri Banyanga na Arsene rubagereho cyane. Gue nantangin lo fight. Umva ninjye hano wagukubita. Wiki? Kalian aja bertiga. Lo. Gaho wowe nawe namwe batatu ni mundwanye. Mundur. Musubira inyuma mwabigoryi imwe. Koroneri arareba, byose ari kubireba.
ingumi kuri Sasha yo kwizuru y'izuru. Umwana nawe aripanga reka nanjye natajya gukubita arakwepa kabiri arakwepa hita mwubikira imbere y'abantu. Koroneri abireba uriya mwana nzamuha akanyenyeri, uriya mwana wamuha inyenyeri yikwiye ahita mukoma aramucunga aramukoma. Gusa koroneri arakabonye, koroneri agataye muri memori. Mfite abana bya nyabyo babizi ntabwo bibeshye kuko yabyivugiye. Abana bakoze ahantu henshi, barwanya ahantu henshi, ku ngufu bari nayo ibaba mu maraso. Uyu nawe aripanga rataka, umwana arakwepa hita amufata. Umwana nawe suriya gusa bose ndabaha amapeti. Agiye kwataka bwa kabiri biranga hasi nubwo arenze ariko urumva ni ibintu byumvikana, ntabwo arenga umutoza. Wa gatatu nawe arakwepa we koroneri yamaze kubashyira mu mwitozo bana. Yamufashe ahita amubara ingumi. Ninjawe ukuntu amureba. Ingin Katy menjadikan mereka petarung individu yang handal. Ntabwo nshaka ko bano bakobwa Katy abagira indwanyi zidakorera muri gurupe. Katy menjadikan mereka ndashaka ko abagira work yang solid yang bisa menyelesaikan misi ini dengan timu ikomeye ishobora gukora misiyo ikagenda neza. Nicyo gihe mugaragaza ko mutari gurupe y'abakobwa binubira bakitotomba ngo ntibashobora akazi. Igihugu cyacu gikeneye abagore b'abanyembaraga, ntabwo igihugu gikeneye abagore b'abanebwe nkamwe. Joanna, weva mu mazi ngwino hano. Niteguye kurwana mpaka mpfuye, kubera ko ntari umukobwa winubira umurimo nkamwe. Umva uburibwe. Kamu rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dirasakan oleh para Sandra yang tahu hidupnya cuma tinggal dalam hitungan hari. Nta buribwe ufite ugereranyije n'ubwo abantu bashimuswe bafite. Rasa sakit itu cuma ada dalam pikiran kamu. Ugomba kumvira uburibwe mu mutwe wawe gusa. Abana bakomeje ikosi, igihe cyenda kugira ngo bajye kubohoza abantu bashimutse. Abana bari mu ikosi yo mu mazi, yo ku butaka ni ya hehe. Ikosi irarimbanyije, umwana akomeza mu mazi. Bwa mbere mu mazi byari byamucanze, ariko ubu ngubu ari kubikora neza cyane. Ikosi ryahe mbibutse, nitwa William Dennis, nitwa igikuba mugasobanuye mwenye mali na nguvu. Izi filime nta handi wazisanga usibye kuri YouTube channel yitwa Menya Social Entertainment, niho zisangwa gusa. Kiriya kigore ni kibi. Dia nggak kalah. Besok giliran gue fight sama dia. Ejo niho nanjye nzamurwanya. Katy itu orang gila. Amubwira ukuntu uriya mugore ari umusazi, ukuntu ejo ashobora no guhapfira. Uriya mugore ni icyamamare mu itimu yabo, yamaze amezi 3 akorera mu nyanja. N'ibintu byo gusimbuka avuye mu ndege abyumva neza cyane. Oya nta kibazo ngenda gerageza murwanye, kumbe byose ari kubyumva. Uriya ndashaka murandure mwamenyo, ari kubumva yitonze, n'intoreye ku munwa, ntabwo atana n'intore. Jya numva ngo itanga confidence na furi nyinshi cyane. Tugaruke gukirwa cyacu kiriho abaterabwoba ba rushimusi. Bari hano baba panuye shaho umutekano, ntabwo wabinjirirana. Umwana bashimuse nawe ari hano, bamushyize mu cyumba cya wenyine, n'iminyururu mu maguru. Inyuru mu maguru, genda bikatisa bacunga umutekano bareba ko byose bimeze neza. Hari imodoka iri hano baraje babanze barebe. Tugaruke ku bakobwa bacu bazajya kuri misiyo. Hari uri hano ari kugenda yitegereza ifoto afite nyine urwaye kanseri, kugenda mureba ni Sasha. Daritoni yaraje, ari akantu yamuhaye, akantu yamuhaye umukobwa yishimamo. Mungkin kamu sudah dengar apa yang dikatakan Katy. Ahari wumvishe ibyo Katy yavuze. Titik di alam raya. Twe nk'abantu tumeze nk'igitonyanga mu isanzu. Kubaho kwacu nta gisobanuro bifite, ni n'ibintu bicanganye nta nuko wabisobanura. Ariko hari ikintu tuba tugomba kuzirikana, kudatinya urupfu mu gihe turi gukora inshingano zacu. Sebagai intelijen kami tidak hanya belajar untuk mematikan. Nk'abajenti ntabwo inshingano zacu ari ukwica umwanzi gusa, no kugirira abandi neza ni inshingano zacu. Poinnya adalah
Dia ingin orang yang dianggap tidak punya arti we ashaka ko abo badafite ubuzima busobanutse dan menjadi berarti. abashaka ko bagira icyo bakora ubuzima bwabo bukaba ingirakamaro. Kandi koko nawe ntacyo amariye nyina kubera ko adafite ubushobozi bwo kumuvuza. Nyina arwaye kanseri ari mu bitaro. Aku berjuang mencari uang demi ibuku. Nagiye ndwana ngo mbone amafaranga yo kuvuza mama. Ibu kamu cepat sembuh. Nizeye ko mama wawe zakira vuba. Mungkin kata benar. Ahari katari mukuru aravuga ukuri. Kita tidak hanya hidup. Ntabwo tuba tugomba kubaho nk'abafungiwe mu ruziga nta kintu bakora. Tapi kita hidup untuk sesuatu hal. Ahubwo tuba tugomba kubaho dukora ibintu byose nubwo twaba tutabizi tukitoza kubikora. Yang tidak perlu kita ketahui. Nta mpamvu yo kuguma mu ruziga rufunzwe dutinya kubikora. Tidaknya. Ahari no misiyo tugiye kuzakora izagenda neza. Kebaikan dari proses perjuangan itu. Kubera ko dushyiramo n'imbaraga buri munsi. Ni mu masaha ya nijoro. Ni babiri bari kuganira, ni Dariton na Sasha. Bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwabo. Selamat malam, Koloneli hano nawe ahari hari uwaje. Ikigoroba cyiza Koloneli. Wanda. Ikigoroba cyiza Wanda. Reka ngusukire ku cyo kunywa sha. Aramusukira aramuha. Urakoze. Cheers. By the way, aku suka sekali gaya petarung kamu. Hagati aho rero nakunze imirwanire yawe Tapi rwose. sayangnya kamu terlalu ambisius untuk mengalahkan lawan kamu. Birababaje ko ushishikajwe cyane no gutsinda uwo muhanganye. Strategi dan lupa mengukur kekuatan lawan kamu. Ariko mu by'ukuri cyagiye muri kurwana ntabwo washoboye gukoresha strategy zawe z'imirwano no kumenya ese uwo duhanganye afite izihe mbaraga ngo umenye aho uhera umwata. Saya pesilat. Ngewe ndi indwanyi nziza. Bagi kami, bela diri adalah seni. Kuri twe rero kwirinda aba ari ubugeni, aba ari utuntu tudukoryo. Sebuah pertaruhan. Ntabwo aba ari ukurwana wiyahura, uba ugomba no kwirinda. Untuk tujuan membunuh. Uba ugomba kurwana wirinda ko umwanzi yakwica. Kuba nararetse Kata kankubita cya gihe Keti lebih jago. si uko yankubita uriya namuvunagura. Koloneli yarumiwe. Okay, nta kibazo sha. Umukobwa aripanga cyangwa mbikwereke. Si wowe harya ufite imbaraga mu bantu bose baraha. Mbikwerekereho ko ndi kuvuga ukuri. Uyu mwana koko reka nereke kano karahure nkwereke. Kankwereke. Koloneli nawe aripanga bata. Koloneli arwana nk'abagore. Arwana nk'abagore. Aragafata arakaniga. Uyu aramukoze isoni. Umwana aramwiyaka. Barongera baripanga. Aku 10 tahun Igihe nari mfite imyaka 10 dan aku terobsesi menjadi koboi. nifuzaga kuzaba umushumba w'inka. Ya, akhirnya aku masuk tentara. Ariko byarangiye mbaye umusirikare. Pada dunia intelijen. Nibwo natangiye gukora mu kigo cy'ubutasi. Tapi kok kamu gak kayak intelijen yang ada di film-film gitu sih? Ese ko utameze nk'abandi batasi njya mbona muri filime? Mereka cenderung tidak bersosialisasi. Bo ntibajya bakunda kuganira n'abantu. Bahkan Abo ni nka Kati. seperti Keti. Kati hano yumvisha imirwano ako sibanteye. Asohotse asanga ni Koloneli uri guhangana n'umukobwa Joanna hano. Asanze Koloneli bamumereye nabi, bari bamuyoye ibyo mu nda. Arareba. Amenyo hasi. Amenyo nk'abiraguye mbona. Guye hasi arongera aripanga, ndapfuye. Ninjira ansebeje. Kati yegera hano kanegera aho mfana neza. Abandi bose baje gufana. Kigiye yaryoha do. Kubita wapi? Umwana yamubwije ukuri. Yamubwiye ati Koloneli Karame, kuba nararetse Kata kankubita si uko uriya mugore yanesha, ahubwo nawe niturije nigira nk'akajiji ndamureka arankubita. Mugira ngo ndiyo koko, mugira ngo meze nk'abandi. Yagukubitiye Koloneli, umufana arumirwa, amwima n'amahirwe yo gutora kabucura baba baramuhaye gukaza ko kwirinda. Yamwimye nawe mahirwe. Katareba imbere ya Kati n'abandi bakobwa 9. Akuze koko kuriya mukobwa azankura amenyo. Nuriya numvisha ari kubivuga. Koloneli baramukubise agira amahirwe aramufata umwana azana izo mu Bushinwa za tayihu. Koloneli Akageri wabonye iriya sitayiro y'indwano. Umwana afite inshinwa. Sitayiro ya bajaki ijana imeza arayitobora. Koloneli yitsima munsi y'intebe. Bite
yaremeye ukuntu areba burya urimo wakana we Kati nawe abireba urimo sha nzavuga bakumpera ipeti ahubwo nizagusimbuza uriya mutoza aba ariho uzajya utoza bagenzi bawe kubera ko n'uri ugutoza akeneye umwitozo wawe yaremeye Niko ninja hano imuha agatoki niba bisobanura ngo fada niko Arsene sinzi ukuntu numvisha ba Arsene babivuga niba ari fada Ditugaskan ke Libya. igihe nakoraga muri Libya Mengambil keputusan perang sipil Libya. nkora operasiyo yo kurinda abaturage mu bihe by'intambara Namanya perkawinan. nibyo natangiye kwibagirwa iby'umuryango no gushaka umugore Dari keluarga. nitandukanya n'umuryango wanjye Sudah 5 tahun aku tidak bertemu dengan orang tuaku. hashize imyaka 5 yose ntabona ku babyeyi banjye Dan aku juga tidak ingin seperti John. sinshaka ko ibyanjye bizarangira ameze nka koloneli wacu John diserang John hingga tewas. batatse John abamwatatse bica umugore we Aku berharap kita akan berhasil dalam misi. nizeye ko misiyo izagenda neza Ya. Aku tidak yakin Katie dapat mengalahkanmu dalam pertarungan. ntabwo nizeye ko Kati yakunesha muramutse muhanganye Katie kan. ndabizi impamvu nuko mutamushaka umusebya ariko uriya we mwamukubita Kalian adalah petarung yang tidak mau mempermalukan lawan. mwese murindwanyi mutamushaka gukubita uwo muhanganye ngo mumusebye ari mukuri ibyo koloneli yakorewe twabibonye Kenapa SAS memilih kami? ese niyihe mpamvu ari twe bahisemo gukora iyi misiyo Mereka bisa aja menyuruh orang-orang seperti Katie. bari gushaka abandi bantu bameze nka Kati Kita paling tangguh. Dan menurut kami, Kati ni umwajenti mwiza w'umunyembaraga niko tidak dukeka ada apa-apanya dibanding kalian. ariko mu by'ukuri ubuhanga bw'akoresha arwana buri hasi ugereranyije n'ubwanyu Kami akan melakukan tugiye gukora misiyo yo kwihisha kandi tukayikora vuba operasi yang hanya bisa dilakukan oleh intelijen yang punya kemampuan bela diri. tugiye gukora operasiyo yakorwa n'abantu bazi kurwana gusa Bukan saya tidak percaya dengan laki-laki. si uko ntizera abagabo Membangun hubungan yang serius. cyangwa ntagirana umubano n'abagabo uri seriye Menemukan saja, ahubwo ahari nuko ntabonye umuntu uri seriye wa nyawe twabijyanamo bukanlah memilih. aho bigoreye si hahandi uba ugiye guhitamo ngo ninde mfite gukundana nawe Bertahan pada pilihan. ikintu kiba kigoye ni ukuguma mu byo twahisemo Gimana anak-anakmu, John? ese abana bawe bameze bate Mereka masih bersembunyi. abana banjye baracyari mu bwihisho Mereka masih trauma. baracyafite toroma Inilah dunia kami. ni iyi si dutuyemo nuko imeze Pernah hidup tenang. tubaho tudatuye mu mahoro Atau kami diburu. muri iyi si iyo tudahize turahigwa Istriku terbunuh gara-gara dosaku di Hong Kong. umugore wanjye yishwe kubera ibyaha byanjye nakoreye muri Hong Kong Bos mafia yang mengelola nishe ikihebe gikuru narkotik terbesar di Asia. cyari gihagarariye amabanda ajyaga azana ibiyobyabwenge muri Aziya Besar di Indonesia. n'umuntu ukomeye wabo wajyaga ubibajyanira muri Aziya Buru keluargaku sampai Jakarta. ayo mabandi yampize njye n'umuryango wanjye adusanga muri Dan Jakarta resiko waktu menikah dengan aku. n'umugore wanjye yari abizi ko yishyize mu bibazo ubwo yemeraga kubana nanjye Awalnya memang sangat terasa berat sekali. bwa mbere byasaga nk'aho bigoye Akhirnya aku bisa memahami. ariko nyuma naje gusobanukirwa nyuma ubuzima buza gukomeza Seharusnya semua orang sadar dengan pilihannya. buri wese akwiye kwirengera ingaruka z'imyanzuro afata Seharusnya begitu. nuko biba bigomba kumera Apakah kalian sudah siap mati untuk negara? mwiteguye gupfira igihugu yego turiteguye Apakah kalian sudah siap berkorban demi negara? mwiteguye no gutambira igihugu cyacu igitambo yego twagitamba Kalau lo berani fight sama gue, ngaho se niba wumva urenze ngwino undwanye berarti lo udah siap untuk mati. ibyo bisobanuye ko witeguye gupfira igihugu sha kuba ngukubise ugahita ugira uwo mushinya ushaka kwamaza waduhamagara kuri 079 40 73 195 cyangwa se ugahamagara kuri 078 18 18 811 hanyuma ukagufasha kumenyekanisha ibikorwa byawe Sekali lagi, John. ongera ubasubirishemo John Yakin bisa mengandalkan mereka dalam misi ini. wizeye neza ko abo bakobwa bazashobora gukora ino misiyo ndabyizeye Mungkin mereka tidak mahir dalam menembak. yego si abahanga mu gukoresha imbunda cyane
Stupid. mwabigoryi mwe mwabici mwe. Tapi mereka adalah orang-orang yang takut. Ariko ndabizi ko aba bana ari abanyembaraga Mereka jauh di atas kita. kandi imbaraga zabo zirenze za Kati. Hanya perlu menghidupkan Kati icyo agomba gukora ni ukubatsa akabashyira muri mood, hati naluri. akanabatoza kuba abicanyi badasanzwe. Mereka akan menjadi pembunuh yang buas Aramutse abategetse rimwe gusa baba bicanyi b'abagome batababarira. ke dalam pulau itu dan membebaskan Sandra Ejo mu gitondo tuzajya kwa kiriya kirwa tubohoza abantu bose. untuk menyelesaikan misi ini. Dukeneye amasaha 7 gusa kugira ngo dukore akazi. Iminsi yagiye. Ejo mu gitondo niho misiyo izatangira. Mu makuru ya mu gitondo hashize icyumweru kimwe abaterabwoba bo muri Indonesia bafashe umunyamerika kugeza na n'ubu igisubizo ntikiraboneka. Nanone biravugwa ko abo baterabwoba bashimuse n'abandi bantu bari batuye kuri icyo kirwa bakaba babakoresha nk'abantu babakingira bakabakavaringa mu gihe bagiye kwataka ahantu. Nari Eric Shimwe, murakoze. Operasi ini menggunakan kata sandi jari. Ino operasiyo tuyise umutego. Begitu kalian semua turun dari kapal, Nimuzamuvuye mu bwato bwitwa ko butwara abagenzi, 3 arah titik di mana muzigabanyamwe ibice 3 mwerekeza aho mugomba gukura abo bantu. semua disekap di Mwese muzahuriraho imfungwa zifungiwe. fase geografis. Muzabona ahantu 3 hatandukanye. Dan di sekitar pulau, Muzabona ishyamba riri gukirwa, perkampungan masyarakat, muzabona n'igiturage. dan hutan Icya gatatu kandi muzabona n'ishyamba rinini di cyane mana semua sandera disekap. ahegereye inyubako irimo abashimuswe. 1 kilo arah utara, Hazaba hasigaye kilometero 1 mwerekera mu majyaruguru. lokasi yang sangat terjal. Aho ngaho hari umusozi uzamuka cyane. Vina dan Terry akan bergabung dengan Sasha. Vina na Terry bazahura na Sasha. Bergerak cepat menyusuri hutan. Kubera ko nkeneye ikipe igenda vuba mu ishyamba igenda yihuta, Markas teroris lebih dulu. ikipe izahita yerekeza aho umuterabwoba ari. Wanda, Wanda, kamu akan memimpin tim dari selatan. uzayobora itimu izaca mu majyepfo. Akan melibatkan Kalina dan membawa Gita pada Iyo timu izaba irimo Karina na Gita kugira ngo bafashe Sniper ibone pozisiyo oleh nziza. Joanna dari barat. Ikipe izava mu burengerazuba izaba iyobowe na Joanna. Nuko bimeze, nuko tubipanze. Besok subuh, Ejo mu rukerera kalian sudah harus menyeberang ke pulau ini niho muzajya ku kirwa, niho tuzataka umwanzi. bersama Dalton. Kati na Dalton bazabafasha neza gusobanukirwa aho muzakorera. Bagiye kuryama, niwo munsi wa nyuma basigaje. Ntabwo babona ibitotsi. Nanjye sinjya mbona ibitotsi. Mba nicaye ndi gusobanura ndebe ko nabagezaho agafilime, ariko muraho. Nimujya mukanda subscribe kuri Menya Social Entertainment. Nimujya mufollowinga TikTok yitwa William Den Entertainment. Operasi ini Ino misiyo igomba gukorwa vuba kandi bwihishwa. bela diri kalian. Mugomba gukoresha ubushobozi bwanyu mufite mu kurwana, Bukan musuh. mukabukoresha mufata umwanzi. Kalian Mugomba guhanga amaso intego yanyu yo gutabara abashimuswe. untuk menyelamatkan Sandra Ibyo aba ari byo mwitaho, gutabara abashimuswe. jadi tawanan para teroris itu. Mugatabara abo bantu mukabakura mu maboko y'abaterabwoba. Kalian paham? Mwabyumvishe? Yego twabyumvishije. Atas nama Tuhan, Mu izina ry'Imana atas nama bangsa, kita lakukan tugas mulia ini. no Doa, mu izina ry'igihugu cyacu dutangiye ino misiyo. berdoa, mulai. Nimureke dutangirane isengesho. Nanjye mbanza gusenga mbere yo gusobanura. Cya mbere ni Imana, cya kabiri nagasobanuye, cya gatatu nimwe mukumva. Mwarangiza mugakanda subscribe kuri YouTube yitwa Menya Social Entertainment, no kuri TikTok yitwa William Den Entertainment. Haya, umunsi wa show urageze. Umunsi twadutegereje turi benshi urageze. Dore ukuntu abana baje bambaye, ariko ntabwo wabakeka. Baje bambaye nk'abantu baje gutembera bibereye mu rugendo, nk'abaturage bari aho basanzwe, ariko bagufasha muhahuriye. Hano hari Sultani uhora ucunze utajya uva kuri Jomeri. Abandi bari hano bari gutambuka n'imbunda. Sultani reka ndebe. Ako buriya bwato, niko buriya bwato. Ko mbona harimo ibyuki. Reka ndebe sha. Dalton nawe ari kuri kamera hano, ari kuba kamera. Nta wabakeka. Sultani yababonye bati biriya ni ibyuki. Bino ni ibyana, yewe we. Mwana ibyana bihiye. Bihiye. Amapoze. Sultani aracyareba, yarangaye. Ari kumwe na Feston. Yarangaye
do bari kubarangaza. Festo akira nawe reba do bana babaziye babashemo. Ese koko barabikora cyangwa abantu 10 barihagije kuba bahangana n'aba bagabo ho cyangwa bariyahuye? Wasanga nabo biyahuye byitwa ngo bagiye gutabara, ko bagiye gutabara bashimuse. Ubwato bwegera hano imbere bwenda guhagera. Then it's ready. We're going to the island. Katatanga raporo. Koloneli, abakobwa bariteguye tugiye gukirwa. Aduyi turatangira kumukomera ku mazi. Abana bicomeka amazi bajya gutabara nk'uko misiyo ipanzwe. Hano hari Sultani n'urukweto. Sultani akiraho icyuma mu ngoto. Rimwe gusa. Rimwe gusa. Umwana gutera kimwe gusa, ntabwo agutera bibiri. Misiyo irakomeje. Do iki kigiye kumurasa, undi ahita atabara mugenzi we afata icyuma rimwe. Ntabwo kabiri ni rimwe. Afite icyuma, abandi bafite imbunda, bafite intwaro, bafite ibisansu, ariko abana bari kubakoramwe akazi do. Dore ukuntu bihuta mu ishyamba we. Do. Reba ukuntu bihuta mu ishyamba, wagira niryo bakuriye muto. Ikingumi rimwe gusa do kirahaguruka reka natake, baragifata bahuza n'igiti rimwe gusa. Do ikindi umwana yigeze kubaho umurashi, azi gupima bya nyabyo. Yigishijwe na se kurasa afite imyaka 7. Yari afite 7 gusa ku mwambarakazi. Nababwiye iyi filime niyo ya mbere nkoze. Turaza gurira muri comment mu manota. Akiraha baracunga. Noneho wowe kata hariya, uyu nawe ahita aza dukatana hangaha tugende. Sawa. Amuzi inyuma. Umwana ari mu giti. Do. Giti cyamubereye kava hari abari hano. Tontododo isansu rimwe. Do. Umwana apima hamwe mu gahanga gusa. Darito na Kati nabo baje gufasha abana. Darito nageze aha ngaha sanga abana batangiye kubakoramwe akazi kare. Do agikora wapfuye. Kati nawe urareba aba bana babirimo neza sha. Babirimo neza. Barafasha. Hari uri hano bahita bamwubikira umwe gusa. Uyu nawe bahita bamutungura baramufata baramuniga. Do ukuntu mungisha urukweto do. Ukuntu bamuniga. Bana bisa nkaho misiyo bari buyikore neza tu kurusha uko twabikekaga. Kubera ko ntabwo bari guha ibigabo n'amahirwe yo gukoresha intwaro zabo. Wafite imbunda do ahangaha twagiye imbunda do ukuntu agenda uniruka. Hari icyo abonye kiri kuri moto kimwirukankaho do undi ahita atabara avuye inyuma. Uyu urabizi reka mfate ino pikipiki yabo. Giye gufata imbunda ngo abarase undi ahita atabara. Uyu nawe twagiye uri aramwitaho ndabizi. Do mwishyamba abandi mwishyamba. Do abandi mwishyamba babiri. Uyu arahabona Yabe na Joas baraje. Yabe Sultani arihe muba muri kumwe. Umukobwa ari kubacunga bari inyuma n'icyuma do. Aba babiri basigara hangaha bafite imbunda. Babiri bafite imbunda, umwe icyuma aramucunga. Do hita kurura uyu nguyu mu byatsi. Itagakurura. Hano hari abandi bari kuza bari inyuma. Ni Daritoni na Kati. Bari kuza basanga abana bari gukora akazi neza nkuko bagiye babipanga. Reka dutandukane. Amahirwe masa. Hano buri wese yaciye iye. Kati yaciye hano, Daritoni nawe aca hariya ku ruhande. Do katageze aha banza yari itsimbye. Arutambuka nawe avana y'icyuma. Kankwereke kanze ngo come brushete do nawe ni mwijosi. Bapima hamwe nicyo gikwereka gengo. Bapima ahantu hamwe gusa. Bose ni kwijosi. Uyu ari hano n'umwambi we haruza mu modoka. Haruza do umwambi umwe gusa. Umurashi. Kenapa nggak pakai alat panah aja? Kuki utakoresheje umuheto? Kurang efektif. Ibyo biraciriritse. Negara ini merdeka bukan hanya karena bambu. Iki gihugu kirabohowe atari kubera imigano yanjye ityaye gusa isongoye. Dengan menggunakan bambu. Nanone kibohowe n'abantu bazi kwirinda bakoresheje imigano. Ndaza kureba gasobanuye by William Denny. Ukareba iki ko katarebwa n'amabandi nkawe akadunda ku giti.
rangije gufatira imbunda akomeza imbere. Mwarayobye mwamabandimwe. Bibutse ushaka kwamamaza nimero ni 079 40 73 195. Operasiyo iri kugenda neza kandi abandi bantu bacu bariteguye. Mungkin kamu pernah dengar cerita Koroneri, ushobora kuba warumvishe inkuru y'impyisi yahigaga impongo. rusa. Serigala menerkam rusa dan di belakangnya Impyisi yashatse kwataka impongo, nyuma yabyo hari tayiga ishonje cyane. jangan biarkan Ntiwemere hagira umuntu wivanga muri misiyo yacu nk'uko tayiga yashatse kwivanga. pesta. Ibyo Koroneri, Saya pastikan operasi ini akan sukses. nanjye ndamenya neza ko operasiyo yakozwe neza, yarangiye neza. Bana batangiye kugera hano ku nzu aho abantu bashimutiwe, bari guhegera. Hari uwaje kunagenda afite ingendo nk'iyanita hano kunagenda, ariko Anita ageze hano abona hari ibigabo biri gusohoka yihishamwe ahangaha. Ibigabo biri gusohokana imfungwa. Abana bagose hano bahageze bose, bari impande n'impande, bafite imfungwa hariya. Hano hari Anita, reba ukuntu ariko abahagaze, do umukomando wuzuye. Aho Anita ari Arsene ari kumusatira. Kambanze n'inywere ku mazi, nifitiye inyota. Wagiye amasuka yanywa wisanzuye ukayahaga. Kalian tidak pernah mau Mwabigora kimwe, mwagiye mukoresha ibitekerezo byanyu mukamenya ukuri. negara akan menghukum kalian. Ukuri ni uko igihugu kizabahana mwese, Saya dan masyarakat pula tidak akan pernah memaafkan kalian. kandi njye n'abandi ntabwo tuzigera tubababarira. Saya siap mati untuk ini. Ibyo mvuze niteguye kubipfira. Atangiye gusenga, ni Imana imwe gusibaho. Do iyo asenze iramwumvisha. Nababwira ngo Imana irumva mukampinga. Dore ukuntu umwana afata ikigabo ahita agobanya ijosi hasi rimwe gusa hasi. Uyarumiwe. Iyo ni Imana ije kunyitabarira cyangwa yohereje abamarayika bayo? Yarumiwe we. Yabonye ninja zikubita zivunira mu ijosi gusa, apana byaba abandi bavunira mu mavi. Aba bo bavunira mu ijosi, ngo njyewe ngo mvunira mu mavi. Hano hari abavunira mu ijosi. Abana mu guhengereza babona ibigabo ku ruhande, barya kava mwahangaha. Hano hari Rutamu n'Amanzi. Rutamu uyu munsi urawubona utese mani? Ni fureshe mani, ni fureshi. Ndi nawe akurayo imbunda. Gusa Manzi na Rutamu nabo bafite imbunda. Manzi, ko ndi kumva umutima uri kundya, ni uko utafashe ku ifege mani. Niba ifege ari iki simbizi. Gipimo yashyize ku mutwe. Umwana yarasakuje, ibigabo birabyumva. Ibigabo byarabyumvisha, umwana ari gusakuza. Tujya kureba boro yacu, mureba iki? Ari kureba iki wowe? Umutwe ku gikuta. Manzi ibyo bamukoreye we barakaniga. Manzi na Rutamu burya nuko babafatiye icyarimwe. Rutamu na Manzi nuko byagenze. Kandi hano bari bagashyize munsi gafite ubwoba. Afite ubwoba, hano ntiwabura ubwoba. Kubona bakubita umuntu ku gikuta hariya ubwonko bugasohoka, ntabwo bwaburura umwana. Gusa baje kumutabara, iyo gahunda. Boho baje kumubohoza. Tenang sayang, kamu akan aman bersama kita. Wigira ubwoba mukundwa, urarinze uri kumwe natwe. Kandi mwica abantu, hoya twica ibyihebe gusa. Daritoni bado angali katika fore. Tuba twarasomye. Why you do this to me? Se kuki muri abagome, kuki uri kunkorera ibi? Look, I just do what I have to do. Oya njyewe nkora icyo ngomba gukora. It's all about the money. It's all about money. Byose ni ukubera amafaranga wa mwana we. Anyway. Hagati aho rero bo bari kuvuga icyongereza, umwana n'uwo muri Amerika ntazi icyesipanyoro. It's over, you'll be back to the States. Byose nibirangira baduhaye amafaranga dushaka, urasubira iwanyu muri Amerika. But you, Ariko se wowe ko America. nawe mbona uri umunyamerika, ushimuta bene wanyu wowe. When you grow up, Nukura wa mwana we you'll find out more about your country. uzamenya byinshi ku gihugu cyawe. Umugore niba igihugu cyaramugize iki? Ngaho basi nimunyereka agasobanuye kande ka William Deni. Karagufasha iki se twaragushimuza? Karamfasha gutuza. Ngo muri Amerika burya bareba agasobanuye kanjye we. Imbwa irivovota. Gusa katageze hano arebye neza asanga abana ibigabo babishyize hasi. Burya natoshe abari kuntoza, nari nkeneye ahubwo njye umwitozo wabo. Ese bano bana batorejwe kumbe ni filime zanjye bihuguriyeho.
ushaka kwiga kungufu, ushaka kwihugura ubumenyi ubwo ari bwo bwose, ubwo bukura muri filime zanjye. Darurat. Saya menemukan 2 mayat. Bonye abasore bacu 2 bapfuye banza bataswe na Taiga, kumbe n'abana b'abakobwa babikubitiye karahava. Darto dan Boris, ada yang membunuh mereka. Darito na Boris, hari umuntu wabishe. Turacyari gukirwa, bwarinze bwira abana bakiri mu kazi. Hari abari mu ishyamba hano n'udutoroshi bafite n'imbunda. Ibya bigabo we, ni bya byihebe kugenda bicunga, bamenye ko bataswe. Abakobwa nabo bari hafi aho ngaho mu ishyamba, batangiye gutabara abantu, batangiye kubatabara babajyana mu bwato. Yeze hano bugiye hasi nkwereke, sinzi icyo abonye. Niba abonye ibigabo babanza baritsimba, ntabwo baririmo bonyine, harimo ibigabo ngibido bifite n'itoroshi, biri kugenda bimurika abana babitunga imbunda. Wabitunga imbunda akagiye kuba we, kumbe barebye neza ni bagenzi babo, ni wowe ni njyewe. Aku menemukan dia di perkampungan. Uyu namusanze mu giturage. Sebaiknya dia bersama. Reka gumane nanjye, gumano turagushyira ababyeyi bawe wa mwana we. None se mwigihe kurwana kuri filime niza William Deni, kumbe n'abana baba byiza. Mereka sudah membunuh orang-orang kita. Dore bisha abantu bacu, nimube maso mucunge neza sampai mereka masuk markas. Ntimutume bagera ku birindiro byacu. Kalian temukan abo mufata bari bo bose, mubice, muhite mubica. Yawe ikihebe gikuri Inosa niko ntegetse. Kumbe umukuru w'ibyihebe yitwa Inosa. Abasore be babamereye nabi, bamererwe nabi n'inninja n'abakobwa batojwe, bitorejwe ugasobanuye kanje, baba barenze bakubita. Basore bari hano, bari gucunga inyubako yabo bayicunga neza. Kumbe turebye neza hariya hari akantu gahari, si mukabonye hano mu ishyamba naho. Sasha nawe ari hano, ageze aho amatara ari, arahageze. Gati nawe hafi aho hari gucungira hafi, kumbe hano hari sniper. Nawe ni uwacu we, ari mu bakobwa, ni wa wundi wasigaranye n'akana. Abo bahita baza hano, hejuru hari ikigabo. Bageze ku yindi nzu aho ibigabo bikorera. Kigabo bagitera imibare bahita bakimanura bubuye gucyuma. Nice baby, ashyira mu gipimo. Hari akandi kazu abagabo bafite style bubakamo. Kati nawe ari hano, ari ku cyombo. Nababwiye ngo zino filime nta handi zisangwa, ni kuri YouTube yitwa Menya Social Entertainment, niho zisangwa gusa. Nta bintu byo kwishyura bagusaba, ni ugukanda subscribe gusa. Sudah memasuki posisi kapal besar. Bafite ukuntu bavugira mu makode. Umutego wa 4 wageze hari ubwato bunini. Sudah memasuki posisi kapal besar. Dasubiramo ngo umutego 4 wageze aho ubwato buri. Jaring 1, jaring 2, posisi. Umutego wa mbere n'uwa kabiri muri position. Jaring 3 di arah jam 11. Umutego wa gatatu wo uri ku 5 yawe, ni kode ni wayumva. Bageze ku nzu, hari ikigabo gihari, hari umugabo nawe uri gucungira hafi, uko bano nabo bari gucungira hafi aho. Kita sudah siap dalam posisi. Umutego wa 4 turi muri pozisiyo. Kita menunggu kode dari Dalton dan Sasha. Dutegereje kumenya aho Dalton na Sasha bari kugira ngo twatake. Kumbe Sasha yabinjire yavuye mu nzu. Sasha sose ibigabo byaramubonye bimusanga n'imbunda sniper, ahita akora akazi ke. Bari bamuhitanye hano, hari ikigabo cyasigaye agishyira mu gipimo neza. Reka turebe rimwe gusa mu mutwe, nuko yatabaye naho ubundi Sasha bari bamwishe. Setelah job ini selesai, kita akan pergi berlibur. Kano kazi nikarangira tuzajya mu biruhuko. Miami, Tomorrowland. Ibiza Miami, Tomorrowland. Ibiza si ibiza bya bindi muze mu Kinyarwanda, ahubwo n'izina ry'ahantu muri Espagne hazwi mu myidagaduro. Naho Miami yo bisobanura ni umujyi nyine wo muri Amerika, muri Florida. Noneho Tomorrowland ni umunsi mukuru wa muzika cyangwa se indi myidagaduro myinshi cyane itandukanye. Urumva ibi bintu biba bizwi bakeya muri bo. Aho hose niho tuzatemberera abakobwa banjye. Nta musirikare ugomba kugera ku iki kirwa.
bisa menumpas para teroris dan menyelamatkan Sandra. usibye abantu bameze nkatwe gusa tugomba guhangana n'ibi byihebe tugatabara abantu. Kumbe umukuru w'ibyihebe ari kubumva, Innocent ari kubumva. Nyawa Amerika terselamatkan. Umunyamerika umwe yatabawe ni Kakana. Made in time for us, baby. Kandi ubwo igihe cyacu cyo kwishyurwa nacyo cyanageze. Kuba batabaye umwana urumva se azabishyura kubera ko bamubohoje. Ada siapapun yang masuk wilayah pulau. Nimurinde aho ngaho inkombe z'ikirwa, ntimutume hari uwinjira kuri iki kirwa. Mereka bukan dari militer. Nta nubwo ari abasirikare ba nyabo bose, Tapi mereka orang-orang. banza ahubwo ari abacancuro bakora akazi ka leta kugira ngo bahembwe. Pasukan kita menang banyak. Nitwe benshi kuri bo. Masih banyak tanah kosong untuk kuburan mereka. Hari ahantu henshi inyuma y'inzu yacu ho kubashyingura tubafitiye. Gak pernah kebayang dalam hidup gue bakal ikut misi seperti ini. Ntabwo nigeze ntekereza ko nzakora misiyo nk'iyi. Untuk habisin mereka. Ndumva nashaka kuguma ntegereje gushyira abaginga hasi. Hari TikTok ntarababwira we, yitwa William Den Entertainment. Icaho indirimbo zisobanuye mu Kinyarwanda n'utundi tuntu twinshi tw'ubwenge. Abashaka kuntamo utuntu tuduceri cyangwa se no kwamamaza, kanze mbasubiriremo nimero. Bakiri aho hari icyanutse mu giti kigwa hasi. Daritoni nawe ari hano. Ari kugenda, ageze hano umutegura amufata. Shyira intwaro yawe hasi, bahita bamufata mana yanjye. Zishyire hasi vuba cyangwa tukurasa. Daritoni nuko byagenze nuko bamufashe. Tugaruke hano, Sasha nawe ari hano yageze mu nzu. Ageze mu nzu ya bici w'umunyamerika nawe imugeraho Nyagasani. Barashize bose barabamaze. Daritoni bamufashe, n'uyu nguyu baramufashe. Kuntu bici mureba, dore ukuntu imureba ariko n'agasuzuguro kenshi. Wagira ifite icyo yizeye, ngiyi iriyizeye tu. Agiye kwataka ibici wapi do. Kubita wapi bici irakwepa. Do, ibici do we. Mwana ahita kwepa arongera ahagarara akamuhereke. Akiri aho, mana yanjye, reba inyuma ye. Ibyihebe bifite imbunda. Nawe nuko bamufashe. Batangiye gufata umwe umwe. Mu gihe twari tuzi ko bagiye kurangiza misiyo. Uyu yarabibonye, Sniper yarabibonye. Yabonye ko na Sasha bamufashe. Mereka menangkap Sasha. Sasha baramufashe. Semua tetap dalam posisi. Buri wese agume muri Kan position. saat saya perintahkan. Turataka ari uko ntanze itegeko. Nimero ni 079 40 73 195. Wanampamagara ukambwira uti Denik, yego ko nshaka kugutamwo se akantu k'agafana, nanjye ntibikore nta kibazo, ayubona yose ntaribi. Uyu kumbe nibwo akimenya ko na Daritoni bamufashe. Mereka juga menangkap Dalton. Na Daritoni bamufashe. Ni mukizane. Semua jaring stand Imitego mwese mwitegure, menyerang. Kita tunggu terang. kubera ko turi bwongere kwataka ni buke. Bose babazanye hano, babashyize ahantu hamwe n'umwana. Ubahagarariye araje, reba abamuherekeza. Kumbe Innocent ari kwipanga akazi afite nawe abamuhagarariye. Ubundi ikihebe cya nyacyo kimenyera mu mvugo. Reka tumve uyu nguyu, tumve speech atanga. I did not invite you here. Ntabwo nigeze ngutumira I hano. want this kid's father to send me the money. Njyewe icyo nashakaga nuko se w'uyu mwana yanzanira ibiceri. Now, Mr. Boy Band. Mr. Boy Band amwise umuhanzi we. Ubundi Boy Band ni itsinda ry'abahanzi bakorera hamwe muri group. Has come to this island because he has a death wish. Yaje hano kuri iki kirwa kubera ko afite icyifuzo cy'urupfu. A lot of money.
sha bashobora kuba bakwishyuye amafaranga You menshi. would risk your life. Ibiceri bitubutse kabisa byatuma ushyira ubuzima bwawe muri risiki. How rude of me. Mbega ukuntu nitwaye I nabi. introduce myself. Ntabwo nigeze nivuga. My name is Paul. Njyewe nitwa Paul. Run this island. Kino kirwa ni icyanjye ninjye ugikontorora ninjye utegeka aha hantu. And that we're not like the idiot terrorists Kandi ugomba kumenya ko tutari ba rushimusi badafite in ubwenge. their freak shows in Syria and Iraq. Bamwe bakorera muri Syria na Iraq. Take revenge on my country. Ndi hano kugira ngo nihorere ku gihugu cyanjye Ruin my life. no ku mugabo wangije ubuzima We bwanjye. must forgive our enemies Yego tuba tugomba kubabarira abanzi, after they've paid. ariko tukababarira gusa mu gihe barangije kwishyura, barangije kuryozwa ibyo bakoze. Not trained civilians like Spice Girl here suggests. Wowe ntabwo uri umusivile watojwe utari umusirikare nk'uyu mukobwa. You're military. Wowe uri umusirikare None of your business. kandi wa gisirikare w'ibyacu ntibikureba iyi si business yawe. Bastard American government official will feel what I felt. Willis Grilon, ikigoryi cy'umuyobozi w'umunyamerika, kiraza kumva nk'ibyo nanjye numvishije. He framed me. He took everything I loved, Yantwaye buri kimwe thing nakunda, I had. antwara na buri kimwe nari mfite. Umugabo abanza baramuhemukiye. It's come for Gilroy. Ubu noneho Gilroy umunsi we w'urubanza wamuziye. Whatever you listen, Ibyo wavuga byose kano kanya, you are in our country. uri mu gihugu cyacu, ntabwo uri mu gihugu cyanyu muri Amerika. You should give up. Ugomba kuva ku izima wa mugabo we, Kills you and your people! mbere yuko abo dukorana bakwica wowe n'abantu bawe. Yigira intare we. Mr. Boy Band is a hero. Mr. Boy Band ni intwari we, I like him. ndamukunze. He shows courage. Ugaragaje ibintu birenze. And he has a cute accent. Willis Gilroy ruined my life. Willis Grilon yangije ubuzima bwanjye. It's supposed to be my wife. Reni nyina w'uyu mwana yari agiye kuba umugore wanjye. Because of him, I ended up behind bars. Yanyangirije ubuzima kandi kubera w'ibyanjye byarangiye nizerera mu tubari. Dariton bakura amenyo, kigabo ngo bakijyanye umugore we. That kid's father, Gilroy, is a devil hiding behind an intellectual mask. Gilroy se w'uyu mwana ni umuzimu wihishe muri mask. This kidnapping for years. Namaze imyaka mpanga buno bushimusi. And Mr. Boy Band, you're in my way. None wa kigoryi we Mr. Boy Band wangiriye mu nzira. So what we're gonna do Noneho icyo tugiye gukora, is we're gonna swap. izi wiyagona swap, tugiye kugurana. We're gonna exchange Tugiye guhinduranya rero ubwo. the kid with Gilroy. Muratuzanira Gilroy se w'uyu mwana natwe tubaho umwana. Once the exchange is completed, Noneho niturangiza guhinduranya, our country. ndahita mva mu gihugu cyanyu. Uw'imbunda aracyari hano, ari kugenda ahuza utuntu n'utundi ategura imbunda neza. Reba neza n'igipimo na jomeri niba igikora neza. Cyari kuyitegura. Oya ntabwo ikora neza ahubwo wakagira gutya. Shyira mu gipimo neza reka ndebe ko ikora. Irakora. Speak to your commander. Vugisha komanda And wawe. we're swapping Kelly for Gilroy, and everything will be put to an end. Mubwire ko tugiye gutanga Kelly baduhe se Gilroy kandi ko bino biri buhite birangira. Urabyanze? Rio. Bikoresha bikore. Niba ari ibiki? Rio bikore. Rio avanayo ambaraje. Isashe, sachette, ayambika umukobwa ari uragenda ukabura umuka. Up to you. Talk or she die. Vuga cyangwa apfe. Jyewe Paul ndapanga utuntu twanjye mukaza mwiva. Naradupanze imyaka n'imyaka. Kami gagal. Twatsinzwe. Mereka menangkap Sasha dan Dalton. Bafashe Sasha na Dariton. Kami harus melakukan penyerangan. Tugomba gutangira kwataka. Go with plan B. Go with plan B, ariko tugapanga plan B. Siap seperti rencana awal. Ntabwo twakora misiyo neza dukurikije uburyo twabipanzemo mbere. pasukan buat kalian. Ndaza kohereza abasirikare banjye. Dan ini sangat tidak. Musigaranye amasaha 8 gusa kandi no misiyo ntimwayikora neza mwebwe. Tidak, Kolonel. Hoya Koloneli, nta gihe dufite. Justru mereka akan bertindak brutal dan menghabisi semua sandera. Baraza kugaragaza ubugome, batangire batoteze n'abashimuswe. Daripada gagal dalam tugas. Ni byiza kugwa kurusha gutsindwa misiyo. Maaf, Kolonel. Umbabarire Koloneli. Saat ini
Saya ambil alih komando. ubu nonaha ninjye komanda ninjye uyoboye. Good luck at the... Mahirwe Masakati. We are not military. Ntabwo turi abasirikare. We don't have commander. Nta komanda tugira. My grandmother once told me Nyogokuru wanjye yarambwiye ngo kiss makes good medicine. yambwiye ko buriya inkari zavamo umuti mwiza. Mother spoke the truth. If you don't Ugiye kumenya niba nyogokuru yaravuze ukuri nutavuga. Muri make ubwo arazimunywesha. Mate. Ntubikore Dariton, njyewe niteguye gupfa. We ongera ugire sha. Avanaho igicupa. Ni igicupa cyuzuye inkari we. Bagabo ni abagome tu, bamufata umunwa barazimunywesha Dariton areba areba. Teenage Spice Girl wants to be a hero too. Iyi ninjira ashaka kuba intwari we. So you want to die? Bitch. Nawe urashaka gupfa wa bitch we. Kura amenyo arakura. Yaho yarekeraho. Stop! Rekeraho. Release them. Barekure. I will call the general to take Leroy to this place. Please. Damagara general wacu azane Leroy hano hantu abo barekure. You little piece of shit. You're in no position to negotiate. Bagicucuwe ntabwo ufite ubushobozi bwo kunegosiya nanjye. Do you understand, Mr. Boy Band? Urabyumva we Mr. Boy Band? We are being attacked. Boss, turatatswe. Prepare the squad. Tegura batawo y'abasirikare. Prepare the Jawara. Utegure n'indwanyi. 3 if necessary, starting with the little kid. Wice na bino bitatu nibiba ngombwa utangiriye kw'iki cyane. It's gonna be so much fun. Ntugire ikibazo, kano kagiye kuryoha kabisa. Now, Rero, if your government ubuyobozi bwanyu or the American government cyangwa se abayobozi bo muri Amerika demands within 7 hours nibatamba ibyo nkeneye mu masaha 7, all hostages, zino mfungwa zose ndaza kuzica take care of you too. kandi namwe mbiteho byihariye. Bano babasize hano kana karareba, none se mwamuje kuntabara cyangwa mwamuje ngo badufungane? Ibandi biramanuka byumvishe ko babiteye hano. Dariton atangiye kwihambura, bamukubise pingo ariko yatangiye kwihambura. Ari gusetsa ipingo, gusetsa ipingo. Bwarakeye mu rukerera. Ibibandi biri hano byapanuye. Zino ngurube z'abasirikare zageze kuri kino kirwa gute? Nabishyuye amafaranga menshi. Ntabwo ari abasirikare ba nyabo, ni abasivile bari aho basanzwe. Kiramutuka. Nubwo wabita Donald Trump cyangwa se Marilyn Monroe, nabo bashobora kurasa no kwica wa kigoryi we. Just like you. Kandi nawe ibyo wabikora, warasa ukanica. Uri umuterabwoba ukeneye amafaranga, sibyo? Yego nyakubahwa. None se utegereje iki? Kuki mwicaye ku nari mbivuze wenda akijijwe cyarabatutse. Dore amabanda aracunze yapanuye. Uko apanuye hari ureba isaha. Ni kati. Okay, girls. Everybody ready? Okay, bakobwa banjye mwese muriteguye? It's party time. It's party time. Ni igihe cy'ikirori. Hoho, urabe. Abana bavayo babise 10, abakobwa 10. Jye banyise William 10, banyise igikuba mugasobanuye. Mwenye mali na nguvu dodo. Kapiteni Kati yaje hano arya kava na sniper, afite imbunda ba sniper. Zabandi zamudahusha dore amasansu. Abatamu yabitaye mu ibyihebe. Abandi hano turapfuye we mutabare dodo. Dore amasansu ari kukuntu umwana yohereza we. Reka bino mbisubiremo. Iyi niyo filime ya mbere nkoze, muraza kumpa amanota nirangira. Isansu. Urajyaho isansu, amasansu dodo. Aracyakomeje, aracyari kubatamo. Bibutse mu gihe ushaka kwishimisha, kureba ibintu by'ubwenge, ushaka kwiga,
TikTok wajyaho ni imwe gusa, yitwa William Ten Entertainment. Habamo byose twaba udusobanuye ndetse n'ibintu byinshi byakwigisha. Habamo indirimbo nziza zagufasha, izo watura abakunzi bawe, izo watura bukunda bose muri rusange, zose ziba zihari ku bwawe, ziba zihari z'ubwenge. Niyo TikTok imwe rukumbi y'ubwenge, yitwa William Ten Entertainment. Nyuma yo kureba ino filime uhita uhanyarukira, bahita baturitse umuryango, baturikije umuryango, wabona aho binjirira bajya gutabara abantu bashimuswe. Ni benshi cyane, ibyihebe birashaka kubica ngo babaha amafaranga. Dore bukunda abana binjira n'amasasu, dore isasu tumenyeri wowe. Hehe ngumi imwe gusa. Aba nabo kumbe baciye imigozi, bacitse, bari kuza bari gukwepa bareba ko basohoka hano mu nzu. Dore byakaze hanze, byakomeye, baje kubatabara bagenzi babo. Ngwino ducano, ngwino hano. Do akiraho hari uwaje, nyirabyo yaraje, bamwita Paul. Wakigoryi, icyo ubuzima bwawe uri kubutanga mw'igitambo, ugatamba ubuzima bwawe mw'igitambo ku kigoryi cy'Ikinyamerika nka Gilroy. Uriya ni ingurube, nta bumuntu agira, nta muntu umubamo. Uriya aricara abaga. Shyira imbunda yawe hasi, bino tubiganireho. Kiriya cyana cyangwa ubwongo bwawe mbusohore. Uyu aramubara, arareba, arwanira imbunda, mwaka imbunda, barasa hejuru. Kubita wapi? Kubita bose kumbe nta kirimo, ntacyo. Bakuye amenyo baravunagura, ubwo amahirwe nawe amunaga ku ruhande. Arataka, kwataka wapa, akaboko baravuna, akaboko baravuna. Hava uyu nguyu umushinwa. Aba ngaba ku ngufu baba bari nazo. Uyu nguyu kabisa aragucanga za tayici, za wucu n'ibintu by'ibiganza n'inkota baba bazumva cyane aba ngaba. Yitenga ahangaha, vanayo ibyisu babyita ibyuma, kuvaniraho ibyuma mu kubicanga baba barenze to. Vayo yarababaze to kuntu yataka dodododo to, aracanga inkota. Uyu ku nkota havayo sasa yaninji muri Amerika. Abandi bana nabo bahise binjira, abari hanze barabasoje. Havayo uw'umugozi nawe, hari benshi batandukanye. Havayo na yaninji wo muri Amerika ishimuta abo bahuje ubwenegihugu. Uyu arareba, ndabamara mubice sha. Havayo to yataka wapi, umwana nawe aba afite umwitozo. Reka ntabwo wapfa kuza uyu wabamereye nabi, ininji bamereye nabi to uyu ininji yagiye mu kazi imbere yabo, murataka iki, haravuna abandi nabo barataka. Umushinwa ku nkota nawe zamukoroza katari yitiyeri y'amazi. Uyu kugira gutya avana y'umuhini, mukanze mbereke sha, zunguza wapi. Hari abamurenze, nababwiye filime nakoze. Nge filime nakoze n'abataravuka basanga ikibitswe kuri flash. Hakuno imirwano iracyakomeza, gukubita bakwishyura. Afata ikigwa cyo yaramubaze we, yaramukase cyose, kubita kwepa kido hasi, giye gutera icyuma wapi. Uyu bari kuniga deposi ninja hakurya, kandi ajya do ahita atabara, kataratabara. Umushinwa ku nkota do zunguza wapi. Nshito yamuteye nshito mu mazi, atangiye kuza amazi atangiye kuba menshi, hari kuza amazi, ari kuzura. Baraje rero umukino bawukinire mu kiyaga. Filime bakise The Mission 10, banyita William Ten, banyita Gikuba mu gasobanuye, banyita mwenye mali na nguvu. Izi wazisanga kuri YouTube channel imwe gusa, yitwa Menya Social Entertainment. Niho wazisanga gusa. Kuri wowe ushaka gukora igikwe kikagenda neza, kemusingwa na MC w'umuhanga w'umunyenganzo, umuntu wabwira n'umwe gusa. MC n'umwe, yitwa Social Jeremy. Mukurikire ku rubuga rwe rwa TikTok, yitwa Menya Social Jeremy. Ushaka kumwandikira kandi wamwandikira kuri 078 18 18 811. Muhamagare bigishyushye, agukorera ibirori byawe bigende neza.
hano umunyamerika bamereye nabi, uyu barabaga urutugu bararubaga, Ubushinwa nabo badepoza hariya mu mazi areba umwana cyari aho ngaho. Uw'umugozi nawe hano Nyiranyanjoro aramwahira, iyi si Nyanjoro amukatishije yamwahiye inda. Aba nabo bongera bipanga bushasha. MC Social Jeremy nanone tuba duhuje fresh, ushobora gushaka kumvugisha nawe ukamucaho, cyangwa ufite akantu nyine wambwira wamucaho. Nimero ye ni 078 18 18 811. Nanjye yanjye ni 079 40 73 195. Duhamagare gukorera ibintu byawe neza, haba mu makwe, mu birori, ndetse tukwamamarize n'ibintu byawe bimenywe n'abantu benshi, bibasha kugera ku isoko. Yuba munaga ku gikuta badepoza hakuryaza n'inkota ze, wapi tera wapi. Hano nabo haramuzinga, nawe badepoza hakurya n'igiti cye, nabo bakura amenyo. Umushinwa hari ukuntu inkota ze ziri kumukoroga zitari kumukorera fresh. Baga wapi baramukubita, agira gutya kubw'amahirwe aramubaga, yakasa agapira. Togiye gutema wapi abaga iki, uyu ahita atabara. Atabaye kura amenyo, uyu aje yaramubaga. Umwana bari guhangana n'ufite Nyanjoro, kigira gutya kimubaga inda, cyaramubaza. Ariko nakuva ku izima Daritoni nawe bamubaze kati, hano nawe yiziritse ku muntu bakubita ku magaro, afata Paul. Hano umunyamerika we aracyari kubakoramwe akazi, genda bapasanya dumukeri. Uzi ko amanota y'abanyeshuri bakoze ibizami bya leta yatangajwe? Mwana wanjye yabaye uwa mbere mu gihugu, azanye 99.5. Ndamuhembikira, ni mu ngoboke nyabone kuri ka kanimero kaba muri mobile money, ndeba ukuntu namuhemba. Icyana cyanjye kiba cyarasomye, yitwa Anko Sultan. Ibitabo bikiba mu maraso, ibitabo biba mu maraso, arasomye nukamumenyera. Indimi zose arazivuga. He is good at English, il maîtrise le français, anazungumuza Kiswahili sana. Cyarankurikije we, nanjye se simumva mbirimo neza, simumva mbivuga neza. Umushinwa abanza azunguza inkota, reka mpindura uburyo kabisa. Ubwa mbere ntiburi kunkorera, uyu nawe ati nanjye nuko reka mpindure. Barahinduye, aramukasa ijosi we, cyamushombye inkota. Uburyo mfashe burankoreye, reka nkwereke. Ngiye kongera gutera akaboko, baragahina. Depoza hariya mu mazi, yadepoje mu mazi. Uzana izindi nshya zihe ko natwe dupanga ahita muzinga kubita hasi. Depoza hariya mu mazi. Wakinyendaru, ugiye gupfa uyu munsi, ahubwo se uriteguye? Kamuhiye ngaho ngwino hano, kubita umutwe wa Paul, ubwonko barabuvanga. Uyu aranoze, bamubaze. Kumbe umushinwa bamushize hasi, abandi nabo baracyakomeje. Paul nawe aracyamerewe nabi hano. Umushinwa washizwe hasi, aracyari kugobokwa n'umunyamerika. Umunyamerika we hano nava ku izima, yaba zonze bamuhuriyeho, ariko wapi byananiranye. Akura amenyo, nawe ahita depoza ku gikuta, kubita wapi araswata. Hano umunyamerika nawe ari kunigwa. Ndacyari kubibutsa ino filime niyo ya mbere nkoze, ntabwo njye ndibwiyita izina ngo njyewe ngo nduyu ngo iki. Ojya arya nise ngo ndijye uko wamugasobanuye. Hojya nari nibeshye, rwari urugero, ntabwo nari ndi seriye. Nimwe muri buze kunyita izina murebeye kuri filime yanjye nakoze, kandi muze kwibuka ko ariyo ya mbere. Muze kunyita izina. Ubundi bikorwa biba bigomba kwivugira, pana kuvuga. Kandi abantu nibo bamenya ukuri. Sosiyete iyo barebye ibyawe nibo bamenya bati uyu muntu n'uyu ashoboye ibi, twamushyira ku iyi level. Hari uwabonye imbunda hano mu mazi, Paul agiye kuyifata, bamutatanira mu nzira, bamutegera mu nzira. Urajya he bakura amenyo, urashaka urasande.
Munyamerika nawe batangiye kumutamo umugeri. Munyamerika atekereza neza, urabizi ubwo mutangiye kunamo buriya ndashiriwe, reka nitabaza itiyo. Agufatira itiyo hano, gufatira itiyo, ngaho se renga nkubone, renga nkubone. Aba nabo bamereranye nabi, bakise deteni, abakobwa ni 10 nyine naho izina ryavuye. Wababonye ariko kuri misiyo kandi ni abasivile, nta mwitozo wa gisirikare abo bafite, ariko ibyihebe babimereye nabi. Boy band, come here! Mr. Boy Band, ngwino hano sha. Kano ngatuye DJ Dive na Enoch, Toxic Kenzo, ndetse n'abo mu rupangu bose kabagereho. Na Eribora nawe kano kamugereho, uyu barabaga. Elifazi ngo nawe muvuge, nawe kamugereho. Umushinwa hano yongeye arabyuka. Ninde wari wansinzirije? Abona boss ari abamumereye nabi, bari gushaka umufunga hano bagufatira ipingu. Darito namushyira ku ipingu, nyiri igiti nawe hari aracyacanga. Bose babanje bamukubita ipingu. We warushye, banza uruhuke. Abona umushinwa hano n'inkota, nawe arabyutse. Umushinwa kurebera akana hariya. Reba kana ko kari gufana. Zunguza wapatera wapi. Daritoni avuna urubavu n'akaboko aragahina, kubita urutugu aravuna. Umushinwa hasi. Hano naho uyu nawe azanize, kankwereke kinacyo kiraza. Yafashe akaboko arazunguza, rakwepa. Bafite ukuntu bari gupasanyamo ukuntu utamenya, tuntu tudukoryo. Uyu yongera azanize. Hano umushinwa wapi byamwangiye, inkota zamwihakanye. Bafata abadepoza hano ku gikuta, ni nako bakura amenyo. Kubw'amahirwe gufatira akaguru. Uyu nawe bamutereranye, bakubita hano ku gikuta, ndapfuye. Nyiri igiti nawe nyiri tiyo hano bari kumupasa tiyo ku ruhande. Akaguru baragafata, bamuhuriyeho ari benshi, ariko ari gukura amenyo. Sasha bamufashe. Uyu nguyu wapi hano naho byanze. Umushinwa aracyagerageza, reka. Daritoni yaragafasha arakaniga, kamwinagaho gutya, kagize gutya kamushyira hasi, nako kaniga umwana yaramubyukanye, akamanura gutya, kanaga ku ruhande umugeri. Uyu nawe hano naho biracyakomeje, banoze. Kubita wapi, umwana ari gukwepa gutya mu rutugu, yaramukanze. Uyu nawe w'inkota cyaramubaze, kiramubaga gica mu maguru. Hano bari gukina sinabyaye. Uyu mukino niko witwa ubundi, ugenda bapasanya gutya, bakina sinabyaye. Bari kuboroga, bamufashe kiriya gituruka inyuma gitabare, bahita bagifata. Dore ingumi we hasi. Hano ni ugukubita wishyurwa. Uyu nguyu amukubita ikiganza. Yagufatiye ikigabo hano, aragikanda, yarakinize, arangije kubita inguma, akura amenyo, ahuza n'ibibaho biri hariya. Uyu nawe ku nkota ze bazimwambuye, bari kubaga. Nawe bari kumubaga, si we wazizanye. Hano hari undi bari kuniga, bamuteye icyuma cy'umutima, bagishyize hasi, bagitera icyuma cy'umutima. Ngwino hano sha, nacyo badepoza hariya. Hano turapfuye, kigwa hasi, kirashyirirwa. Uyu ahita afata, haraniga amaraso mu ijosi. Amaraso arava ari menshi. Nawe hano ku gikuta aracyari kugerageza icyuma cyamutengushye. Nawe bafashe hano, baraniga. Hano nawe barabaga. Uyu basatuye inda we, bakomeje baraniga, amaraso mu ijosi. Iki byarangiye. Nawe icyuma bamufatiyeho icyuma, soye wakizanye. Uyu nawe baranitse, inda bayisatuye, bayibaze, bari no kuriga. Yagishyize hasi iki. Wambere apfuye muri gemu. Hano haracyari uwanze kuva ku izima, akaguru baracyagafashe nawe, ariko ari kwataka. Hano hamwe n'umushinwa seho basigayira na bose wenda afungiye hariya. Uno nawe bavuna akaboko baravuna, inda nawe bayibaze. Uyu nawe akaguru baracyagafite, aracyari kwataka we. Bakavunnye akaboko nako, bafashe ibyuma mu ijosi, ibyuma barajomba. Nuko Umunyamerika nawe ibyo byarangiye.
nabo ariko banoze. Nuko ininja y'inyamerika ibye byarangiye. Hano haracyari umushinwa, akaboko bari kugobanya, bari kugahindukiza. Arakivunnye arakireka ariko ntikirapfa. Cyo kirakomeye, ari ukuntu biba binakomeye ukuntu. Bro, wambabariye se bro, ko nazagutamo n'agacupa tugasangira agafege. Fege simbizi icyo ari cyo, niko abavuze. Arahaguruka, si wanze kumbabarira se? Wanze ko tuzasangira ifege? Agafata dusangira ifege iki? Dusangira ifege iki? Arakaniga arasamba. Yaramuniza akajosi aragahindukiza, arakavuna imitsi yose itwara amaraso. Ihagarara. Hano ibigabo byose byashyizwe hasi, hasigaye nyirabyo, bamwita Paul. Barafatanye, gusa misiyo igeze ku musozo. Wabonye ko kuri misiyo bitaba byoroshye? Nibi bibayo, niyo mpamvu umusirikare aba akwiye respect kabisa. Genda mwubaha, yubahwe. Kana kavuyeyo, ibigabo barabisoje. Kana bagakuyeyo kamaze iminsi myinshi katabonana n'ababyeyi. Kuva filime yatangira bakagira, ntabwo karabonana n'ababyeyi. Yarakazanye akegeza hakurya kureba hariya. Ariko we nyirabyo ngo ukorere iki? Nyirabyo twamusizaho, ntabwo tuzi icyo bamukoreye. Batangiye gutabara ababyeyi bari bakumburanye. Harimo abana, abapapa, abamama, batangiye guhura n'ababo. Abana baratabaye, misiyo barayikoze. Bakitaga The Mission 10, yabanyita William Ten. Ababyeyi batangiye kubana n'ababo, nuko abana basohotse n'akana baragatabaye. Misiyo igenze neza, bose bagarutse nk'uko bagiye, baracyuzuye. Baracyari 10 bose nk'uko baje kuri misiyo, nta n'umwe waguye ku rugamba. Hano hari ibyihebe barabyishe koko. Abana babanza bitengano, ako uzi ko dukoze akazi? Dukwiye akanyenyeri. Bari abasivile, nta mwitozo wa gisirikare bari bafite, ariko misiyo bayikoze neza, igenda neza cyane. Nuko misiyo bayikoze, igihugu kiri kubashimira cyane mempertaruhkan nyawa dalam misi ini. Kubw'umurava wanyu no gushyira ubuzima bwanyu mu byago kugira ngo mukore ino misiyo. Apakah kalian keluar setelah misi ini? Ese ko ino misiyo irangiye nta yindi misiyo muzongera gukora? Untuk misi yang lebih berat lagi. Oya, twe twiteguye kuzakora misiyo ikurikira. Demi nusa dan bangsa. Tuzayikora kubw'igihugu cyacu. Ubundi iyo umuntu yakoze neza, nyuma yo gukora hakurikiraho enjoy, hakurikiraho kwitamwa akantu. Nanjye gutya babwira ko nanje gukora, nimero ni yayindi mwampaho akantu, ni 079 40 73 195. Ubwo se sinkoze koko? Wenda ntugire ikibazo, abonetse yose ushyireho. Bakitaga The Mission, njye banyita William Ten. Tuzabonane, ndabakunda cyane, ntuzacikwe n'agakurikira. Bye bye.